ndi kujja kubasomera mu dua eno emirundi ebiri weenaamalirikiza okufundikira negyenja okufundikirira mu mwana obukulu bwenja okutoolamu hadithi ne mu qissa. Repeat after me. Allahumma rabba hadhihi da'wat tamma was-salatul qa'ima آتِ محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم رب هذه الدعوة تامة والصلاة القائمة آتِ محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Weenaamalira okubako babiri nja kulonda randomuli otusomeremu omusaadha mulala n'omukazi atya. Bwenaayumirwa eno ndakwongerako omusaadha owokubiri n'omukyala ki. Now I need your attention. Rasul sallallahu alayhi wa sallam yakoba ebigambo bino nti inna allaha yuhibbu ma'aliya al-umur wa yukrihu safsafiha. Inna allaha yuhibbu ma'aliya al-umur wa yukrihu basiime abawa empeera enene ate ennungi. If we are managers of schools, era bakyala balina abayita mu viidi okubona omwana bw'aba akule bw'asoma. Abasaadanga oli kubonawo nga balinga 15 ku 2. Abakyala emumwe bali kunirira alhamdulillahi rabbil alamin. Buli omu webaze mulina akuli okumpi. Ate mwebala okwambala obulungi ne mwine mu ddarasa eno. Ate okwambala obulungi kuno kusigalirewo n'eka. Ate neebaza naabo agemye ku mwana wunoyida naye awulire bino. Rasuli Yakoba, Rasuli sallallahu alayhi wa sallam Yakoba nti Katonda oyo ali waigulu yuhibbu ma'aliya al-umur, ayenda omuntu afaanana obulungi ennyo ng'abakyala balimu. Ayenda omuntu afaanana obulungi nnyo ng'abaami abo abayitibwa. Yayenda omuntu afaanana obulungi nnyo nga yeeyamba ku ekaawe azira mu mbeera yakusaba na kusabiriza. Ayenda omuntu ayambala obulungi yaleka kweyonoona na kwonoona nsi. Kyenva ndi kubeebaza enambala yemwambairemu mwena abaami n'abakyala. Allah ayenda omuntu ayenda ebintu ebirungi ebyawaigulu ebimufuula okuba omulungi ate ow'ebbeeyi. Suuli ayenda omuntu ow'ebbeeyi eyefuula ow'ebbeeyi ate naabo ow'ebbeeyi n'akola ebyebbeeyi ate n'ayenda ebintu ebyebbeeyi ate n'abikolerera. Wayukrihu
ate Rasuuli yatamwa Safsafira bangalo bunani. Rasuuli yatamwa bangalo bunani. Oba oli mukyala nga toyenda kukola, oba oli mwami nga toyenda kukola, oba oli wano ng'oli mwami wakuba ne mukazi waje Buwarabu yakole aluweereze iwolye nga dakoze eki? Dakoze. Rasuuli takwenda. In other words, oli kukyusaamu niba oli kufuuka omukazi mwena afuuka eki? Watoola omwana we wena wamutaaya aje Buwarabu akole esente dali kuweereza iwe baba we kabi mwena n'oli kulya. Kuba biriwo tubabona. Wayukrimu Safsafira Allah yeetamu omuntu eyeegayaalako. Oli mu kyafu waka wakyafu engoye dotambuliramu doyambala okuveeka oyide mu bantu otise ni bano dikyo Safsafira omuntu eyeegayaalako. Mwidukire luwa gye mbasomesa era gye nja okulondayo mulala oba babiri oba bana batwiriremu nga tumaliriza. Yawuman ndi kukisaboti ekyafaayo olunaku lulala Rasuli sallallahu alayhi wasallam yatambula n'omu oba abamu ku basahaba be babiri basatu ng'awulire nti mu umma ye Arabu waliawo Saudi Arabia eriyo waliyo omwami mukozi wa mirimu ino ayetayidangaku mu State House eyo nabbi gye yali awangalira tayidangaku kumpi n'ennabbi nabbi nga tamwiti nabbi yawalirizibwa bamulagirire omwami oyo yali akola mirimu ki? Yali mulimi, yali ayayante, ayayangamiya, ayayambuzi, akama amata ge mwene n'atambula n'ajja n'agatunda era yajja yasiba ente yasiba embuzi oba yadaaye. Omuntu omukozi ow'emirimu gityo bw'omugemaku n'obugeme mu ngalo oti omukono ogwo ogugulira kyeguli okukulaga nti mukono mukozi. Abajja ne balima ng'okolaku kw'emirimu muli kutegeera kyendi kwogeraku omukono ogwo okumugemaku mu ngalo oti oguwulira. Rasuuli yawalirizibwa ajja alambuleku ku mwami oyo. Bwe yatuukayo omwami oyo yasangaaza ino nabbi. Pulezidenti omulamba aviire mu State House aidi eno nze nakalama enakika ewayirama yempangaalira aidi ekubona kunze nze aidi ekuno nakuki amwaye modo farmer nti mulimi owenda wokwaidi okubona kyenkola. Bino pulezidenti wakuno byakola ali mukwiramu nabbi byeyakoleira ajje kakucolwa abone gundi olwisa abandi bebateka obutege. Pulezidenti bw'anaabaidye bw'idaakuba nti eda parish model odikozeesa bulungi oti era bw'abaayo n'abunga era bakozi. Rasuuli bwe yatuukayo omwami oyo yasanuka ino ayiyamba pulezidenti ono ye nze naafumba ki nze gwe bataalaze nti ayidda nja kukola ntya. Ku byali nabyo bye yalya ayaya alunda ne bye yasalirako nabbi yalya n'embere gye yali asobola ne gye yafumba okwokya embuzi eyo Rasuuli n'agirya n'abantu be. Bwe bamaliriza kyemisana kiweeru Rasuuli era yamala yasiima ino n'ekiwulu omusaabi we kyeyakola kyeyamuwa. Rasuuli yamukoba nti nkusiimye aye teekateeka n'omuntu omulala babiri mwide mukyale kw'embuga. Pulezidenti ali kukweta ojje kuwa mu State House oba nakasero oba entebe wano oba lwaki tuleera emanga aidi kukoba ebugaddafi ati
appointment njikuwaire mwene salawo kunaku oyinde kukweno mu State House. Aisha tiniwe oyinda kukweno mu State House oyinza okutambula ewiiki enamba buli omu oyenda kumukobera nga pulezidenti bwe yakwese. You are now becoming a special person. Omusaadde oyo yayikkiriza. Bwe yayikkiriza olunaku lwatuuka yalondayo abasaada be babiri bakola nabo emirimu basatu bamuwerekeku bajje mu State House. Taahadna bwe batuukayo Rasuli yabakuba nti alhamdulillah mutuuse era tuli ku ndagaano. Endagaano gye twakola ki gye twayikaanyaku nga zeenaniri okubakyalira kwenyu nga bwe nabakyalira kwenyu zeena n'okubeeta mwidi mukyale kwewange eno oba eno yentwala. Bwe baatuuka mu State House, ndikwogera State House kuba n'eriina erya pulezidenti ery'enumba ne Rasuli atyo bwe yali. Bwe batuukayo Rasuli yena yabategekera nga bwe kyetaagisa era bakoona bye bakoona nga bwe kyetaagisa. Ayiga bwali nti ni pulezidenti n'omukulu abawankizo nnyo. Rasuli bakyayire baliire batuuke ekiseera yena yabakolaku emirimu bulungi ino okuswikabo nga bwe bamukola mu busobozi bwabwe awo batyo bwe bakoma. Yena Rasuli yakola mu busobozi bwe awo ne bwe yakoma. Bwe baba banaateera okusimbuka essaawa ey'okugolola etuuse yamukoba alirinze delegation yakati sabayo kyosaba nkuwe. Pulezidenti alikobayo pulezidenti wakuno olowooza nkuweeyo okuki kubanendo bakwande pulezidenti naafuula Central banka ya Uganda esente erimu n'adifuga ali ne budget eyiye gye bamuwanga State House bw'ayenda erindi yabakati mumpeeyo kudititi nibwe biri. Oviire eno numba yakulema kumaliriza olina kizibu kyakukola fulo mu numba yo sabayo kyosaba. Olina kizibu kya miliyoni kizibu kyaki akukobye mwena ati saba ate nga nendaba kuba nti oje wa pulezidenti yo niwo batosabye ne mutuuka yali asobola okubakolera era abandi abakolera mobile money. Wallahi gendi kwogera mazima yabaliyira bulinye yakoba ati muwayaliye miliyoni 3 buli ku namba ya muntu bayitye wano biriyo. Abamupinga abandi bamupinge abamwenda abandi mumwende. Oyinza okuba n'embeera lwaki omuwagira okuba n'embeera lwaki okulya tokola ki ayinza ndikwogera facts. Rasuli yabakuba sabayo kyosaba. Omusaada al-Arabu munnamalungu ono yakuba ati oba naaka twije twebagayira engamiya eno abantu bameka basatu oba naaka bomba engamiya namba 2 nze netyama ku ngamiya yange bana bakozi bange ne batyama ku ngamiya eyindi netwirayo tuleke kweyigiriza ku ngamiya ndala eno gye tuyirire. Oviire wano tugirire mu busiyanta bwaife buno oba buno buhaliya watuke oba mpayo kuhaliya eyindi tujje twepakire mu takisi muno abantu 18 mu kifo eky'abantu abana abatamu. Pulezidenti yakola ati sabayo kyosaba. Omusaadde ekyo nekyeyasaba al-Arabu munnamalungu oyo nekyeyasaba naaka. Rasuli yaliyingirira naaka ahaliya miliyoni 2.253 kusabi yakati mpulire wandisabyeyo ekindi mwandisabyeyo okwekindi ngaawoyi waaba akutaire ku tesi. Al-Arabu munnamalungu ono yakoba nti oba
nterawo okukwembeera onsasulirenga kw'abakozi bange banaabakola mu faamu dange endengamiya n'embuzi nongerayo ku omukozi mpulirire n'ekyokubiri oliyo n'ekindi kyewandisabye ekyokusatu wallahi okumaliriza nga al-arabu byali kusaba tibiri kutotolinga ku kintu kya value ino nga rasuli bwe yandisuubira bakoye nti inna allaha yuhibbu maaliya al-umur allah ayenda abantu ab'ebbeeyi abakola emirimu ne babamugula mu bulungi abasula obulungi abatambula obulungi abeenda ebintu ebirungi wayukrimu safiha atamwa omuntu nga tofaayo tiweefa omukazi waba waka omukazi weerozuuka saawa 3 saawa 2 safiha omukyala kale niko omukyala omwami gwe batya okubuuza nakuku nti tuzira mmere waka watenduka paka omukazi akuzuusa esaawa 2 ati tozuuke safiha omugga yakola rasuli abakobye emirundi emeka 3 oyamaliriza nikyasabye ekyokusatu nga kiri awo kityo rasuli yafa nti ajaztum an takunu mithla ajuza bani israil muli kusaba bintu layisi biti ajaztum mulemereibwa an takunu mithla ajuza bani israil mulemereibwa sabu arabu nitimu yojokulera olemereibwa an takunu okuba mithla ajuza bani israil wali omukaire omukyala ku mulembe gwa abantu ba Isirayiri we babeerawo omukyalo oyo ye nga yali ayenda bintu bya bbeeyi nibwe kuba kusaba ekyekiswika ku busobozi obwo yali kumukoba nti saba omukyalo oyo ng'akisaba niwe kiba kiri ku levo yoyo ali kukimusaba nti saba ng'omukazi oyo akisaba abaali bagolola kabiri babuuza wama bin ajuz bani israil omukyalo oyo yali ki? This is the matter of the attention that I will need to seek from each one of you. Rasuli kabiri yabatyamya buyaka yatandika okubawa lecture ajuza bani israil omukyalo oyo mu baana ba Isirayiri ki rasuli kye yamufaananyako kuba bano nti mulemereye okuba ng'omukyalo oyo. Rasuli yabakoba ebigambo bino abakyala abakaida tusangayo okubabona yabawa lecture about ajuza bani Israili omukyala namukaire oyo mu ba Isirayiri ki kye yali qissa etibu eri kwongera okutambula yabakoba nti ajuza bani Israili omukyala oyo namukaire yawangaala ku mulembe gwa nabbi ayitibwa Musa alayhi salam yawangaali okusinga mu bifo ebya Egypt, Israeli ne Palestine. Musa akyokubaawo ng'abamu ku bannabbi abaasooka baafa nga muba omulimu ni mu layini ya Musa mwabitira mwalimu era nga mulimu muganda we eyayitibwanga Nabiyullahi Yusuf alayhi salam. Mulayini Musa mwava I'll organize that lecture one day because prophet yali yava wali yali yava wali yali yava wali Mulaini Yusuf mwe yali abitire dada wa gundi nga no muliko bita lineage ya nabi ayitibwa Musa alayhi salam. Yusuf ekiseera kye yali bongaka ali mulamu obwa nabi bwe bukaja mu maiso hina hadaratu al-maut ekiseera ekyokufa bwe kyamutuukako yafa we yafa bamuziika mu ekiseera ekyo bamuziika mu Egypt
aye nga ye asibuka mu Palestine. Egypt ni Palestine waliwo ku distance ewera. Bamuziika mu Egypt. Aye nga akaali kufa bwe yali nti ekiseera kyali kuwangaalira mu Egypt ne bamuziika omwo ne batamugwalaka. Yakoba abantu nti ekiseera kirida kwenda eriyo muganda wange mwidukulu wange ajja kuba nabbi, ajja kuba erina lye bamweta Musa, bwe banziikanga ng'era bajja okunziika mu Egypt muno. Abali baawo mukobanga Musa yasitula mayonnaise engumbagumba dange yandizaayo eka. Omulembe ogwo gwe guliba gutuuse nga waliwo abakayiddukira bino byendi kukoba mubi mukobanga. Gyatambula emirembe gyatambula era omulembe gwa Musa gwatuuka. Musa awangaalira mu Egypt era yeena asulude dibaneda Palestine Israel. Musa yayendanga okujja eka okujja kweka ye bamukuba nti eno ye mwasibuka. Aye nga bwe kituuka okukuroosinga kujja kwere badaada ye baali enjira emubulaku. Yali ng'emubulaku bwaki miraculously Allah ng'ate ne bwakigera alini wasiya ekiramu muganda we mukulu we daada we mu bannabbi ayitibwa Yusufu kye yakoba nti mumukobanga yansima gwe bali babanziise yandizaayo eka. Musa enjira yali emubulangaku bwatuuka awo okukurosinga Red Sea, okukurosinga Nile ajje kule. Bamukoba nti lwaki obulwa enjira egololeeka? Waliwo wasiya ekiramu mukulu kye yaleka wano nti osimanga ebisigalira bye wamuyizaayo eka. Yusufu baali bamuziikawo. Amaani gano agatambula agandayirwa agasibuka wano ejjinja Sudan, Ethiopia, gakonectinga gatyo paka era mu Mediterranean. Yusufu baasima kumbali okwenanda bamuziikaawo. Amaani buli lwe gajanga gasansaana gati gatuuka ekiseera kyali kiwanvu ku kyene kiina kiwanvu ku kyene kyene ye bamutawansi amaani ago gaagwikawo. Yusufu we yali akoze eki aziikibwa. Aye ajuza bani Israel omukyalo oli gw'embako bye yali awangaire emyaka gye giwera. Oirenga tiyali mulembe gwani gwa Yusufu. Aye ng'akayiddukira generation buli lwe lijanga lichenjinga. Wabaawo ebigambo by'osika nti oli yakoba ati oli yakoba ati oli yakoba ati. Omukyalo yali awangaire ekiseera. Musa bamwadvisinga nti waliwo ebigambo wano daada omuganda omukulu obe yakoba nti wobanga ogyeka osimanga ebisigalira bye wakola ki wajja naye bamuziika eka. Nga mwena mwena bumuwulira niwufiire Saudi Arabia oyenda bakwiza Uganda. Ate tekigulu wafiire ere emanka eri bakutoola ewaleete mama sofi. Yusufu agenda bamutoola e Misiri bamutwalewa eka. Ajuza bani Israel nga naakayiddukira ekifo we baaziika Yusufu. Rasuli sallallahu Musa alayhi salam yakuba nti omukyalo oyo omufuna ntya? Bamulaga bamutambuza bamutuusa eri omukyalo oyo ng'akulirire mu myaka. Ensonga eno eyibuke. Musa bamutwala eri ajuza bani Israel. Bwatuukawo era ng'akayiribwa bulungi yamukoba ndidye wano nenda kundagirira we baaziika muganda wange ayitibwa Yusufu. Omukyala yamusaba nti sasulamu enkutwalewo. Mubamu ku bannabbi abaali nga bapanguka mangu nga talwawo kusimulula mukono nga bweboogera talwawo okuba kikonde. Musala ati kundagirira bulagirire bwe baaziika ole nkusasula yakuba ati nsasula. Musa yeekandayiga yajja n'okujja yamukuba ati niwe mwenoyi
bw'oyenda sasula oba toyenze kola ki aniize ayenge ezira kumbi ajja kumulagirira oba aziika Yusufu okutoola ku mukyalo bamadivaizinga nti niboona ekyanga niboona akola ki oyo yenkuwe naidiwa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mukaire Rasuli sallallahu alaihi wasallam bwe yatuliza bano al-a'rab munnamalungu nibaine nti ajaztum an takunu mithla ajuza bani Israil mulemereirwa okuba ng'omukyalo ole namukairo wa bani Israil nga bali kumubuuza nti yali ki Musa bw'ayirayo omukyalo oyo omukaire omukyalo oyo amukoba nti nze tikwese mwene niibweti oliri kyoyenda bwendogera niimwe neweekyanga ebyo bibyo ndikusaba osasule ngaotubakoba musasule fees ndikusaba osasule olwobye buti oyenda ki yamukoba ati ngonze Musa yabuuza ajuza bani Israil nkuweeki ajuza bani Israil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kye yasinziira ku kukoba bano nti omukazi oyo ni kye yali kino ni kye yasaba Musa kye yasaba Musa ni kino yamukoba ati Musa iwe nkwidi ng'oli nabi wa Mungu muli kumpi ni Katonda era eduwaddayimu mustajabun danukugwa nze ndi muntu ordinary nsabiraako Katonda we yakutuma nti oli nabbi ate ng'oli mubaka nsabiraako Mungu olunaku olw'enkomerero olule lujja kwira aye nsabira Mungu ejjana iwe Musa gy'oli baamu iwe nabbi iwe Katonda oyo gy'aba nteemu Katonda gy'aba nteemu Musa yena yabona ati iwe ordinary person nze nenaaba wena wooboobe Musa yayongera yeekyanga era bwe yeekyanga yajja ayina bw'atuuka mu nkira yalowooza nti nsira kimbi kuba nti ekukutuukiriza ekiramu kya muganda wange Yusufu bwe yalirayo ng'agonze Musa ajja okulingamu ng'ezira wandi bw'ajja kufuna kumulagirira muganda we Yusufu bwe bamuziika omukyala amutaireku akakalu nti ejjana Mungu gy'alikuwa iwe nabbi gye ndi kusaba onsabire Mungu ampe olunaku lule Musa alaihi salatu wassalamu yakakibwa okusaba Mungu nti ayi Allah ikkiriza etuwa eno gyenja okusaba ejjana gy'olimpa olunaku olw'enkomerero gy'oba oba omukyalo era nkusaba oyikkiriza lwakisaba atyo nga n'omukyalo oyo awulire yakoba nti ensonga ewere hasasal amu yamuga ati kankutwale we baziika mukulu nabbi Yusufu alaihi salaamu okujja okutuukawo ng'amaani gaasaabaana gatuuka niwe kabuli oba bwekiina nabbi Yusufu we yaziikibwa yabakoba nti mutega amaani gano esayidi ero esayidi ero galekera okwira tusenewo wanaagali wetugayiwayo era bwe gayiwibwayo ne batuuka ku itaka ng'eno bana ife otulimako ku mukibali oba nga oli kutangira amaadi ogasemba n'amaadi n'eitaka eryo wasenawo wakolawo kyoli kweno bwe batuuka ku itaka lyeno omukyalo yawoka ati musime ekiina ekyo Yusufu ali awo we basima batuuka ku magumba ga Yusufu bamutoolayo Musa amufuna bakurosinge naye amutwala eka Rasuli sallallahu alaihi wasallam ekyo nikye yakoba bano ba Arabu ni Arabu ni mwini nti mulemereyo okuba ng'omukyalo ole iwe okukuwa ejjana awajja okuba nabbi Musa nabbi Yusufu
Nabi Isa, Nabi Muhammad okukisaba ni hadithi ere inna Allah yuhibbu ma'ali al-umur akwenda obe muntu ayenda ebintu ebyebbeeyi ate kobikolerera wayikalebu sasafiha yatwewaza abantu okubawo nga tuli mbaga yaabwe titwenda kukola. Rasuli bw'amala okubakoba ebyo abakuba ati ni bwemba nze nkasaba Mungu waire Mungu ankuba ati yansukumya ku bannabi bonna ninza ate okuba imamu rusuli imamu waabwe nga bwe tuli ne baimamu mu misikiti ninza ate okuba imamu waabwe niye buli eno ku nsi nkasaba Mungu ante mu kifo ekyawa igulu waire nga yakinkakasako yabawo ekyafaayo kino nti in the night of Isra wal Mi'raj bwe najja mu igulu olunaku lwa Isra wal Mi'raj saada yani igulu erisooka eryokubiri eryokusatu ku lyokutaano yayagaanawo Nabbi Musa taswikangaawo kamba twali mu bwangu mu dakiika esigairewo atuukira irala ku lisembayo Allah ali eigulu eryomusanvu arisi yatyamamu eri waigulu eryomusanvu bw'atuuka Jibril yamukoba nti nze wano tiswikawo. By the grace of God maani ga Katonda Allah naye bwe yamutambuza n'amuyingizanga mu jjana bw'amulaga ku muliro yagirambula. Rasuli abakoba nti bwe mba ndi mu jjana ndi kulambula ejjana nalinga waigulu nti bwe nalingayo naabona ng'eri omulyango mu mulyango ogwo kabiri ng'amaiso gabitamu wabona omulyango ogundi waigulu ere. Allah yankoba nti eno gy'oli mulede its paradise eno jjana ayi waigulu w'olinze omulyango gulina ejjana mwe gwingira kabiri ate omulyango ogwo wabona ogundi waigulu kabiri wabitamu eyo ejjana gy'obwine omulyango ogusooka wabona omulyango gule gw'obwine ogusembayo kabiri yoona eyingira mu jjana eya waigulu. Rasuli eyo Allah tiyamugana kujjayo mu jjana edo namba ibiri teyabona waigulu ng'ate olwedde ali mu jjana. Bwe yaira abuuze Jibril nti lwaki kyekiriyo yamugamba Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah n'omubaka n'abakola ki n'abayiri n'enabbi yeena nabuti tamananga kiriyo ayi yakoba atya bwe yaira ng'abiireyo ndi kumaliriza bwe yaira Jibril yamuwa amagezi ng'oyenda okumanya ebiri mu mulyango ogusooka jjana eyo jjana esooka omulyango mwe kulingirira n'ejjana eyira ku mulyango namba ibiri mwe gwalingirira. Sabanga Mungu nti buli lukamala kwaziina iwe mwene weesabire Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam weesabire ate bw'omala okobe ni bano imumwige wano olwaleero n'abatayigi n'abensi yonayona ati boona bakusabirengako Allah akwingize mu jjana eyo gye wabona ate ng'olwedde oli mu jjana ate obete mu mulyango ogw'ejjana eyo oyingire mu jjana eyindi abantu bo bakusabirengako abaakuumayo Allah idaakuwa ejjana eyo. Oli mu jjana olwedde oli kubona waigulu eriyo omulyango oguyingira mu jjana eyindi bwe kubitamu kabiri gulina ejjana eyindi mwe kuyingira. Oyo ni Nabi Muhammad ye nayina byaki bya waigulu ali kukobera bano ba Arabu bano asabye busabe naaka ngamiya siyanta ekutwaire entebe oyenda bakwongereyo siyanta n'obumotoka bwaife n'obusookerwako buno bupulimo buno bululu. President alina obuyinza okugulira ni V8 oba yadigaita V8X oba V16 n'okweyongera aliko ati kusaba naaka mpaka siyanta twije twemize tutyame comfortable awo muli comfortable tutyame comfortable nga tuyirayigana nsaba y'ekindi nendo nsasulirenga kuko omukozeeka yabakozeeka mu bawasendimeka mitwalo 5 giti tini bwe muli eni njiino oba omuwa mitwalo 10
nedo de tubawo nsasulirangako ku omukozi emitwalo 10 n'akolera eka. Tasuli ajastum an takunu mithla ajuza bani Israil, mulemererwa okusaba muweebwe ng'omukyala w'omu Baisirayiri eyakuba Nabbi Musa nti nsabire ejjana gy'oli bamujene endambeemu. Musa yekyange akhiira ng'ate agimusabire. Jibuliru yakuba Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga amuyisa nti eduwa eyo gisabengamu agikuwe buli lwe bamala kwaziina gyesabire, ate okubira abantu bo buli lwe bamala kwaziina bagikusabire. Lecture yange eweire eduwa yetusomye mu kusooka ani agyendukira njabavuunulira buti makulu gaayo agali in connection with that. Agyendukira ira asomemu nze bwenvuunula. Ikawansi awo agyendukira asomemu nze bwenbavuunulira. Wanika omukono bulungi ino omukyala guule n'asoose switch it on. Lwaki okuva waledi Nabbi Musa alayhi salam kamukusaasire ayibeererimu obwire. Ebigambo bino dakiika birenze kubiri otya 3 aye n'ebyo. Soma mu eyo bwenvuunulira bano amakulu gaayo mu kutandiika nze mpeese kamakisaati mu luzindaalo inshallah. Bismillah. Allahumma rabba hadhihi soma bitono. Allahumma Rasul sallallahu alaihi wasallam yakukoba buli lwe bamala kwaziina musomere eduwa eyo. Buli lwe bamala kwaziina gisome. Wona gisomanga buli ni Allah yena aida kwanukula omulambo gwa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yo yena akusabire Allah yanukula omulambo ogwo ebwogimusomere gana babwenuubeewo. Allahumma kitegeeza nti ayi Allah rabba hadhihi dawati, nti Katonda iwe niwe omulezi wa buli kitonde kyonna kyonna era niwe omulezi ataire bwembeera nti omulanga guno ogwokwaziina guweire da'awati taama, guweire ogwokwaziina tamati, gwibire omulimu guno ogwokwaziina wasalati qaima. Era okwaziina kwe baaziinye kuno kitegeeza nti saawa ya kusaala, tujja kusaala wasalatu qaima, eswala ejja kwemererawo. Kakati bwe tuba tuli kukima eswala eri mala kakati kanikamati kikibanga kyangu ino aya zini butasaala. Aye ng'ate abandi bamala kwaziina yina yalowa kusaala. Aye buli yawulire kanikamati swala, eswala eyemereirewo kanikamati swala eyemereirewo, kitegeeza nti wewe kujja kugisaala. Allahumma ayi Allah rabba hadhihi da'wa, niwe omulezi wa buli kitonde otairewo n'embeera eno y'okwaziina omulanga guliibwa. Wassalatu qaima, eswala ejja kwemererawo. Wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama alwasila, muwe abite mu mulyango gule gwe yabona ng'ali mu jjana nga guli waigulu. Omulyango gwo nga guli erirenba wasiila, muwe akubitemu aje mu jjana eyo eigulwawo omulyango ogwetebwa wasiila. Ate bw'agituukamu eyo jjana erina omulyango ogwetebwa wasiila n'agituukamu n'abona waigulu eri omulyango ogundi bagweta fadila, bona akubitemu. Wa darajata rafia, bw'anaaba amaze okukubitamu omulyango fadila wa darajata rafia, ni bw'anaatuuka mu jjana ey'erikweriina eri omulyango ogwetebwa fadila n'atuuka mu jjana eri wa darajatu rafia, sigala ng'omufuula ng'ali ku idaala eryawo waigulu mu jjana eyo. Wab'athuhu Allahumma, nti era ayi Allah nkusaba zuukusa ekiseera eky'okwiza engulu kiriba kituuse yawma al-mahshar, olunaku olw'enkomerero, muzuukuse. Wab'athuhu Allahumma, muzuukuse maqama, ng'ali mu kifo
mahmudan ekyawaigulu alladhi wa'adta omulyango ogwo wamusuubiza nti bw'anaasaba itakugumuwa muzuukuse nga wawaigulu omubise mu wasiila omubise mu fadila omuzuukuse nga ali mu kifo ekyawaigulu ekyo kyewamusuubiza nti aba naamusabira ojja kukimuwa kimuwe. Mu hadithi eyo Rasulu sallallahu alaihi wasallam ayambala yakoba nti abanansabiranga hallat lahu shafaati yawma alqiyama akaire kangoyo abanansabiranga enkwe zeena nja kubasabira ebifo ebyo tubibeemu nabo. Ejjana wasiila egulwawo omulyango ogwetebwa wasiila, ejjana fadila egulwawo omulyango ogwetebwa fadila. Allah n'agimpa zeena nja kumusaba akumpeere gwe anasomanga eguwe. Era Rasuli bw'amala okukobera ba Arabu ebyo ebigambo baayega bakola ino, era mwena ndijja kubakuba bigambo ebyo mukole ino okwenda ebyawaigulu. Ninabbi yeena ayenda jjana ere eyawaigulu esemberayo era. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatu al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilata والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.